Keblai pi baro ang ipnyang subhay pi siya katup kubo mentagajan miet siya pa si kubo kebabnya ini pechwai kimat ki bekongsan. Leperda umentirang ba kejela ukonrat sangma ke program CM Elevate West Giant Hills District. Anshim Rai ke nongelam ke sengkemi ke BJP ban penmi kertong na kebenta ke election Lok Sabha na ki artali ki syuki hapo jela Meghalaya. Dawa ke seng Khasi Authors Society ban pelong ia ke ketien Khasi kum ke ketien bela itu da ke soka jela. Bat persang kesoka ban penbaik ya ke jingduna ke jingri jingdop ha ke jela ong Menteri Tenat Animal Husbandry bat Veterinary uba ALHEC. Ikubor ke bapnya. Menteri rang ba ke jela ukonrat sangma mentagesngi ula pli perda ya ke program CM Elevate West Giant Hills District ya ke program le pelong hapo District Auditorium Hajawai. Menteri rang ba ke jelau la banjur ba ke jingtemu ke bekongsan jong ke program ke long ban kentup lang ki samla samhoi jong ke jela ha ke ban aikam aijam bat ban penkup bore ki lengba ki lat sengkam sengjam ki bebun. Syuk-syuk kene ke sengi ke la syakri ru kum ka rensan na ke benta ban sam ki song tingka si ke lai punyongut ki nongyo mjing mentoi jong kene ke district apo ke skim Yes Meghalaya bat ke Green Meghalaya ke soka jela ke la penmi ru ya ke program ke badon kam bala tip kum ke Chief Ministers Elevate ke bala tmuru ban kershan ya palat arpo hajar ngut ki nong sengkam semjam lajong hakini ki snem ki banangwan. In different ways. Every year, 70,000 youth enter the workforce every year. 70,000. And as we go ahead in the future, this number is going to go up to 1 lakh because our population trend is such. Nakadaw bakaseng Bharatiya Janata Party lani BJP jong ke jelam Meghalaya kampat shim najit aduk mentai kenu karai bat shim kenu karai ka bedai badu kertong nak benta ke election Lok Sabha na Shillong uduk hot ka kenhun menteri ubadairu nongelam jong ke keseng uba ALHEC ula banjur ba ki nongelam jong keseng kemi BJP ken sa shim karai ka bedai bat ka jing penyeng kertong nak benta ka syuki Shillong bat tura uba HEC ula ongru ba lada keseng ka kwa unya khun ya ke election Lok Sabha na Shillong dakaba kubur ru baya ka jingshisha baga seng jong u kam shimla la ban le bha ru ha ke election badang shudeption jong ke yang darba thawain ke jela Meghalaya uba hek ula ong ba kibrieu hapo ke jela Meghalaya kim ju tap vote na ke benta ka seng henry ya ki riu shimet hakaba ula pen pauru wat ya ka jing sngo shanya scam jong u baga seng jong u kan job bait ya ki shuki Lok Sabha jong ke Shillong bat tura hakane ka kenti ka bementa the mandal, the district and the state level. So they have been working throughout. This is not that the BJP is working only before election. They are working throughout the day for the party and also for preparation of elections. Kaseng Khasi Authors Society kala kentu ke soka jela ban itu no ya ketien Khasi kum kawai na ketien bala itu da soka Meghalaya ka kenhun nong mi khmat jong ke khot kaseng Khasi Authors Society lani KAS kila le ya kendu ya umintirang ba ka jela ukonrat ki sangma ha kasngi ningkong bat kila pen pau ya kene ke jing dawa jong ki khmat jong u aba kren shekenong pathai khubor hadian balawai ke jingelang president jong kaseng KAS uba DRL nong light ulo ong ba ka ketien pareng kadai ka ketien bala itu da ka soka jela kat ba ka ketien Khasi ba ketien garopat kidai ki jai ketien benrap bala itu da ka sokar ka balong kat kum ka an jong ka Meghalaya State Language Act ahajar san copies of those memorandums and a request to the Chief Minister is to write a follow-up letter to the Home Minister as we have urged in our memorandum to initiate necessary steps for bringing an official bill for inclusion of the Khasi language in the next session of the Parliament.
Kenang ban kentiu syuk-syuk ya kajing penmi dok ha hapo ke jela ketenat fisheries mentaga sngi kala pelong ya ke program State Aqua Fest arhajar apply ke bah nyau hapo State Central Library. Aba ai jingkran ha kene ke sngi menteri bedepet ya ketenat fisheries uba el hek ula ong ba ke kamri dok ha ke dei ke telong jong ke jingyo kamai kaji bat ki don bun ki jaka ha kene ke jela ya ke beklala ban pendon kam na ke benta ke kamri dok ha. Ula kenturu iki samla bakin mi syekmat bat bakin sedang no daga kamri dok ha kenang ba on la ru ban penduna no ya ke jing don kam jong kene ke jela ban tiet ya ki dok ha na ki weipat ki jela. Everyone, not only yourself, you will be an employer to get more employees for the others also. Menteri Ketenat Animal Husbandry bat Veterinary uba el hek ula banjur baga soka kala persang ban penbet ya kejing tuna ha kaliang ki jingri jingdop ha kane ke jela leng baga rukom trekam beper-per ban penduna ya ki jing don kam jingri jingdop na bar jela ula ong baga soka jela kala penmi ikila trekam ki beper-per kom ka National Livestock Mission bat ke Meghalaya Piggery Mission. Badapo kini ke skim la terwa ia ke song tingka ke baduna da sanpau na ke shispa bat laipau na ke shispa ban penslur ia ki riu shimet ki seng Tremon ngobha bat ki kenhuan beper-per ban sedang daga kamri siar bat kamri sniang. Reach out to the people should participate in this. Until unless people are participating in the poultry sector or the fishery sector or the piggery sector, if they come and participate by themselves, then only there will be a livelihood for them. Kaseng Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad lane ABVP mentaga sngi kala pelong ia kajing sam kusnam patugan sangma Best Students Award aja apply head district auditorium. Agane sngi ubanat marak ubalong UMDC ula longkum ukongsan. Kusnam patugan sangma Best Students Award aja apply ke longkum ke sakhi ka jinglan ladie bat jing trai shitom jongi kena agane gathan. Kasnat trai kam jongka ABVP tura kalaju yai minot top ban pelong ya kene ke program kum kawai na ki jing trai jongka hakaba lala ban banjur ya ka jinglong baken sai jong ka jing job haka pule puti bat ban sander ya ki nongelam ban sawan jong ka imlang ka salang kum ka jing persang ban kentiau bat ban penpau ya ki sap ki pong bat ki samla jong ka jela ki don ka lenti jam football center ka lapan kre ban pelong ya ka wat ka ba nyau jong ka lempung sunfeast football cup ahaja apply district riboy kiri football kin sasaki dala ki jong ki khmat ya ka ne ka jing le kai ka ba shongshit ka ban salong na do ka apn tarik hadu ka life way tarik urisau hamadan maulen maukan President jong ka lenti jam football center uba sumarlang swear ulo ong ba minta usnam ka lempung sunfeast football cup kan salong ka ba kham shongshit hagaba ka ne ka jing le kai kan salong ha ki ar benta kawai ka dei na ka benta ki school but kawai pat ka benta ki club kane ke lempung ru kan sa penyekon ki kena shenrang ki bahapo khat lai snam rta bat na ke benta ki kena kan thai ki bahapo khat riu snam rta mentapan ini pet ye ke jinglong jaman ka swim bedang shalong ka jing shit kalong 8% degree celsius bat ka jing khiat kalong khat sau point away degree celsius ka jing skam gau hau kalong sau phau nak shi spa men step bat sa phulai nak shi spa jan miet ka swim bedang ka la ban rang ha nong ba shalong bat he ki jaka ba mar khap bat ka Shaban poi shaka bakut jong thup khubon pe biang sa isen ki mat bakong san. Leperdau menturang ba ka jalau komrat sangmai ke program CM Elevate West Janti Hills District. An Shimrai ke nongelam sengkemi ke BJP ban penmi kertong na ke bentai ke election Lok Sabha na ki artli ki shuki hapo jela Meghalaya. Dawa keseng Khasi Author Society ban pelong ya ketien Khasi kum ketien bala itu da kesoka jela bat persang kesoka ban penbet ya ke jingduna ke jingri jingdop ha ke jela ong Menteri Ketenat Animal Husbandry bat Veterinary uba el hek
Te parlok da kitu ki khubong la poi shebakut jong ketup khubor jing mentaka janmit ha tu bangin syamit pilasai kesngi ha ke jokopo kubde shiboni pi baro